Dino talaga Quran atarang selanjutnya talaga kesidah kepada anak kitanyo yaitu kepada Tunku Armia. Kepada Korea kamu silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan akan membawakan dua buah kasidah. Kasidah yang pertama yang berjudul Salim ke Nabi. Salim kama adu Nabi, salim ke Nabi Muhammad, drone ke cahaya umat, penerang di dalam dunia, drone ke cahaya umat, jika kenangan akhir masa. Ban mata urajitu bit siblah ratimu, sidumnan sang lampu di bedah cahaya. Marhaban ya habibi wa qaddi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib menetap di dalam Ka'bah, nempunya Allah masanya karep Ka'bah ji musuh kakamu subhanallah, berlalar badum anjo abidina sa. Marhaban ya habibi wa qaddi aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salim kama atu Nabi, salim ke Nabi Muhammad, drone ke cahaya umat, penerang di dalam dunia, drone ke cahaya umat, jika kenangan akhir masa. Ban mata urajitu bir siblah ratimu, sidumnan sang lampu di bedah cahaya. Marhaban ya habibi wa qaddi aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La Nabi Muhammad di Padang Gajah, di negara Mekah Jazirah tanah mulia, malam selanyan masayan tanggai dua lahir yang gagah pahlawan pemimpin dunia. Marhaban ya habibi